ہیلو گائز، میں دوپہر دی روٹی کھادی ہے۔ ہوں میں وہدا پیا اڈے دوتے اج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دا میچ ہے۔ سارے جان دن پوری دنیا کو پتہ ہے سیمی فائنل دا میچ ہے T20 تے اس دے حوالے نال اج اڈے دوتے میں ویسا کہ بلکہ وہدا پیاں کہ لوگوں کو کریسوں سوال تے انہاں دے گھنسوں مزے تے جواب۔ سوال ایک کریسوں کہ بھئی پاکستان جیسی یا آسٹریلیا، اے سوال ہو سی تے اسے دے نال ہی یعنی کہ اسے سوال کو ٹرسو تے گپ شپ ہو سی تک پورے اڈے دا ماحول دکھے سوں تے یعنی کہ گپ شپ بھی ہو سی تے سارے اڈے دا ماحول ہی ہو سی تے میچ دے بارے بھی گفتگو کرے سوں۔ اس تو بعد بھئی اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ دا لاکھ حمد دے شکر ہے اس کریم ذات دا کہ جہاں دے قبضے دے وچ ساری جان ہے۔ آج میں انتہائی خوش ہاں اور میں تساں فالوراں دا میں احسان مند ہاں جڑے کہ میرے تساں ویڈیو دیتے رہندے وے۔ آج میرا چینل ملک ممتاز شام مونوٹائز تھی گئی ہے تے میں سارے فالوراں کو دیکھن والے دوستاں کو جہرے میرے یوٹیوب دے اتے میرے کلپ دے دین، پروگرام دے دین، مزیہ کھا کے سن دین، ممتاز شام سارا کو دل دی گہرائیاں نال انہاں دا شکریہ ادا کریندا ہے کہ تساں تھوڑیاں مہربانیاں نال تھوڑیاں کافشاں نال میں اس منزل مقصود تے پہنچا تے دعا کریندا کہ خداوند کریم تھوڑیاں نیک حاجات آوڑ دربار قبول تے مقبول فرماوے تے تھاکو اپنے والدین دا فرما بردار بناوے تے لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے۔ بس ڈھیر سائیں رہیا دلی دعائیں ممتاز شام تھاکو کریندا ہے تے جی میں تساں میں نال تعاون ہون کیتا ہے، میرا چینل مونوٹائز تھیے تھوڑیاں کافشاں نال تھوڑیاں مہربانیاں نال اسی طریقے نال تساں میں نال چلدے رہسو انشاءاللہ تعالی وڈی اللہ تو بہت تو بھائی میں سونے خاکے گھن کے آساں، سونے مزیہ پروگرام گھن کے آساں، نویاں گالیاں گھن کے آساں، ولاگ دیا ویڈیو ہوسن اڈے دا تھوکو ماحول دکھا ساں تے اڈے کچے دا ماحول ہی دکھا ساں تھوکو، یعنی کہ جتھا میں ویندا پیا ہو ساں ٹھیک ہے جڑا میرا کام ہو سی انشاءاللہ تعالی کوشش کرے ساں کہ میں تھوکو سارا ماحول دکھاواں اپنے نو تک دا تے باقی اگر کہیں میرے دوست سنگتی کو جڑا میرا یوٹیوب چینل دے پین میرے اوتے فون نمبر واٹس اپ نمبر لکھو ہے، اگر کہیں میرے دوست ویڈیو میں بڑھواونی ہوئے وہ کو شوق ہوئے تا میری طرف کوئی منع کو نہیں، بلا جھجک تساں میں رابطہ کر کے تساں آ سکدے وے، ویلکم۔ تک روٹی دا ٹائم ہو سی روٹی کھوے ساں، چاہ دا ٹائم ہو سی تو میں چاہ پلا ساں، میرے کول جیری خدمت تھی سی میں تھوڑی کرے ساں تے اسی طریقے نال تساں میرے نال تساں چل سو راندے اسی طرح جی میں ہوں تساں چلے وے، یعنی کہ میرا یعنی کہ ابتدا تو گھن کے تے چینل دے مونوٹائز تھیندا تک تساں میرا ساتھ دیتا ہے تے میں امید کرنا کہ اسی طریقے نال تساں میرا ساتھ دے سو راندے تے میں تو ریکویسٹ ہے کرے ساں کہ جتنے بھی اگاں تھوڑے دوست سنگتی ہن انہاں کو بھی تساں گزارش کرے سو کہ تساں بھئی ممتاز شام دے چینل تے آؤ، ان دے وچ فنی مذاق ہیں، شادی دا پروگرام ہیں، ٹھیک ہے، ولاگ دے ویڈیو ہیں، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرے ساں کہ میں تھاکو زیادہ تو زیادہ کھلاواں، زیادہ تو زیادہ نویاں گالیاں گھن کے آواں، سونا ماحول بڑھاواں تاکہ تساں میں تے خوش رہو۔ بیا اس تو علاوہ یہ ہے کہ میرے شادیاں دے پروگرام وچ کھڑوتن، اگر کہیں دوست دی کہیں بھرا دی شادی ہے تا میں اتھاں بھی مزیہ پروگرام کرنا ہونا، بلکہ میری پوری ٹیم ہے، ٹھیک ہے، جہاں دے وچ عمر ریاض صاحب ہے، فری خان ہے، نعیم چٹا ہے، تنویر شاکر ہے، یعنی کہ پوری سارے کولوں میرے کول ٹیم ہے۔ بس یہ تو میں ولاگ دے ویڈیو
ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫਾਲੋਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜੀਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਾਰਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੈ کہ ساریاں دا دعاواں پاکستان دے نال ہن اور جہڑا بندہ زیادہ محنت کرے سی اللہ تعالیٰ اس کو اوندا اجر دے سی اگر پاکستان زیادہ محنت کیتی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اوندا پھل مل سی جو اگر انہاں آسٹریلیا نے زیادہ محنت کیتی تو انہاں کو پھل مل سی دعاں دی محنتاں ہن آج شامی ان دا رزلٹ آوے سی تے دعا گو ہے کہ خداوند کریم پاکستان کو ترقی نصیب فرماوے تے اسی طرح کامیابیاں تو ہم کنار کرے اسے دے نال ہی جلدے اڈے دوتے تے اتھیں اڈے دوتے ملاقات تھی سی تے تھوا کو دکھانے ہیں اڈے دا ماحول سارے نال راسو ویڈیو مکمل دیکھ سو تے چینل اگر کہیں سبسکرائب نہیں کیتا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر گئے ویلکم السلام علیکم میں ہاں تھوڑا ہوسٹ ملک ممتاز حسین اور تسا یوٹیوب چینل دے پے ممتاز شام 9 تک میں اس ٹائم اڈے دے اتے موجود ہاں تے اج دا جڑا ولاگ ہے اج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا سیمی فائنل میچ ہے تے گھندے عوام کول رائے کیا پاکستان جیسی یا کہ آسٹریلیا تاں پوچھدے ہیں لوگوں کولوں انہاں نال لیندے ہیں گپ تے تبصرہ کرندے ہیں میچ دے اتے ڈاکھا میچ کون جیتا ہے جلدے ہیں ویڈیو والے پاسے وعلیکم السلام خیریت ہے کیا حال ہے الحمدللہ ٹھیک ہو تو سنا جناب بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے سناؤ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا جی سیمی فائنل میچ ہے بالکل تے اسا پاکستانی ہیں جی ہاں تے سارے گیم اسا اپنی ٹیم تے ڈٹھی ہے جی ہاں اگا ہن سیمی فائنل دے بارے تھوڑا کیا خیالات ہیں کیا اظہار ہے کہ بھئی پاکستان جیسی یا آسٹریلیا نا انشاءاللہ پاکستان دی جیت تو سی وجہ وجہ ہے کہ سب پاکستانیاں تے مان ہے اچھا اس چیز دا انشاءاللہ جی انہاں پہلے 4 میچ جیتے اور انشاءاللہ 5واں میچ جیتسن نہیں جڑی آسٹریلیا دی ٹیم ہے جی کیا انہاں کو بیٹنگ کرنا تے نہیں آندا انہاں کو بولنگ انہاں دی کونی انہاں دی فیلڈنگ کونی او پیسے بھر کے گراؤنڈ وچ کونی آئے ودے یا او کیا وجہ ہے او نہیں جیت سکدے نہیں انشاءاللہ پاکستان دے اسا حق چیں جذبہ اور سارا تھوڑا اس چیز دے بارے کیا خیال ہے انشاءاللہ پاکستان جی وجہ تو بیان کرنا بھئی پاکستان کیوں جیسی بھئی انہاں او پیسے بھر کے کونی آئے ودے انہاں انٹری فیس کونی دیتی انہاں دی پریسٹے کونی انہاں دی بولنگ کونی انہاں دی فیلڈنگ کونی او روٹی نہیں کھاندے انہاں دے بیٹ او پریشرائز نہیں ہے پاکستان پاکستان انشاءاللہ پاورفل ہے انشاءاللہ جس سے السلام علیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہے جی شکر ٹھیک ہو جی اللہ کی طبیعت رحمت صحت ٹھیک ہے شکر اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا جی سیمی فائنل میچ ہے اس دے بارے تساں کیا خیالات اظہار کرو پاکستان جیسی انشاءاللہ تے انشاءاللہ آسٹریلیا جیسی انشاءاللہ تے پاکستان جیسی ساری پاکستانی عوام دعاواں دے نال انشاءاللہ جیسی اللہ دے حکم نال پاکستان جیسی انشاءاللہ ان دی وجہ ایدی وجہ کہ مسلمان جڑے نا قوت حضور پاک دی جڑی امت ہے نا جی ہاں ان دی بڑی پاور ہے بڑی طاقت ہے اچھا انشاءاللہ تے انہاں دے اون دے صدقے انشاءاللہ جتے جتے انشاءاللہ جویں پچھو کامیابیاں ملن پاکستان انشاءاللہ یہ کامیابی ہو سی اسی طریقے نال سیمی فائنل کامیابی انشاءاللہ مل سی کامیابی ہو سی انشاءاللہ دی فائنل فائنل انشاءاللہ تے اسا جتے انشاءاللہ سارے جڑے ہن لڑکے پاتے نا ہاں بڑے سٹرونگ بڑے جان مار دین انہاں جان ہے اچھا اور انشاءاللہ لڑن لڑن نال اپنے ملک واسطے اپنے ملک دے نام واسطے وہ بڑی فل طاقت کرے اور یہ ہاں انشاءاللہ تے اللہ دے حکم نال اسا حضور دی امت ہے انشاءاللہ انہاں واسطے دعا کرے سو اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابی دے سارے ملک دا نام روشن تا کامیابی دے توڑ تئی فائنل تک اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابی دے ہر بچے بھی بچیاں بھی عورتاں بھی سب دعاواں انہاں دے حق دعاواں کرے
اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اچھا پاکستان کو پہلے فیلڈ کرنی چاہیے یا پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو انہوں کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا سکور بنے گا. پہلے انہوں کو دیکھنا چاہیے اچھا تو کتنا سکور. اگر پہلے انہوں کو فیلڈ کرنی چاہیے یا بیٹنگ؟ پہلے پاکستان کو کم از کم 170-75 بنانا چاہیے انہوں واسطے مشکل بن گیا. اچھا ہاں انشاءاللہ تے اگر اتنا بڑا ہو جائے نا پہلے بیٹنگ ٹارگیٹ انشاءاللہ 170 کا ٹارگیٹ ہے. ہاں 170-75 دے ٹارگیٹ ہوئے انشاءاللہ تی کامیابی اللہ دے اسوا جیت حکم انشاءاللہ. کیا نا ہے جی تھوڑا؟ اللہ دیتا جنرل کونسل BL ممبر. اللہ دیتا جی ہاں. ٹھیک ہے جی مہربانی جی شکریہ. آج پاکستان تے آسٹریلیا دا سیمی فائنل دا میچ T20 دا. اچھا تے پاکستان جیت سی یا آسٹریلیا جیت سی؟ انشاءاللہ پاکستان جیت سی کیونکہ یہ پاکستان جرا ہے نا 11 سال کیڈی ود ہے. ٹھیک ہے نا یہ ساڑھے اپنے گراؤنڈ ہے نا گراؤنڈ انشاءاللہ پاکستان جیت سی. ہوا میں چل گئی ہے نا تبدیلی والی کہ پاکستان جیت گئی. پچھلے میچ تو ریڈی ہے؟ پچھلے میں سارے ڈیٹے سارے ریڈی سارے مزہ آئے؟ بہت زبردست مزہ آیا. خاص کر انڈیا کے خلاف جو ہے نا وہ بڑا مزہ آیا اس کا. جرا بھارت نال میچ ہے جرا بھارت انڈیا تو بھارت ایک ہی ملک ہوندے. نہیں مگر جرا بھارت نال میچ ہاں انڈیا نال ہندوستان نال جرا میچ آئی نا وہ بڑا دلچسپ میچ تھی. وہ بڑا دلچسپ میچ تھی ہے تے بڑا مزہ آیا. تے بڑا مزہ آیا. کیا نا ہے جی تمہارا؟ فقیر خان. فقیر خان. ٹھیک ہے جی مہربانی. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ پاک. اچھا طرح جی ہاں. اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا کا ہے میچ. ٹھیک ہے. میچ دے دیں میں ایسا لگوں گا. کون دے دے؟ ایسا میچ میں پوچھنا ہے ہمیں بھی پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا کا میچ پوچھنا ہے ہمیں بھی پاکستان جیت سی ہر سی اللہ جتواوے ایسا داد ہیں محمد صاحب شوق انہاں دی کیا کنڈیشن؟ صاحب شوق کو نہیں اللہ پاک جتواوے پاکستان کو ایسا داد ہیں. اچھا ہاں یعنی کہ میچ میں دلچسپی کون ہے؟ دلچسپی کو نہیں لیکن پاکستان جیت ونجے ساتھ ہیں. اپنا ملک ہے نا. ہاں خوش تھی سی. ہاں انشاءاللہ. اب تو السلام علیکم. السلام. اگا دیکھو پھڑک باندھے. جی جی کیا حال ہے؟ اللہ پاک دا کرم ہے. اچھا میچ دیتا ہوں؟ نہیں دیتا کونا ہوندا لیکن پوچھدا ضرور رہنا کہ میچ نہیں کہندا ہے تے کون جیتا ہے تے کون ہیرا ہے. اچھا تے آج ہے پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا کا میچ. جی جی کون جیتی تے کون ہارا؟ انشاءاللہ پاکستان جیسی اللہ دے حکم نال. میں اچھا میرا دل منیندا ہے مثلا کیوں طرح دل بنے کیا کہ اچھے ویندے پن سارے کھلاڑی جڑے پاکستان دے بہت اچھے ویندے پن بیسٹ ویندے پن. میرا دل فل مطمئن ہے کہ میرا دل آتا ہے کہ پاکستان جیت سکے انشاءاللہ. بیٹنگ ڈیٹھی ہے انشاءاللہ. ہاں بولنگ فیلڈنگ ہاں بڑی زبردست. ہاں بہترین ہے زبردست ہے. پھر سارے میچ ڈیٹے پچھلے کہانی ڈٹھے میں پوچھتا رہنا چھوڑاں کولوں کہ کیویں میچ ہے وہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک ویندے پن پاکستانی منڈی سارے جو جیتے پن. جی ہاں سارے جو انشاءاللہ میچ جیتے پن تو صاف جا رہے انشاءاللہ امید لگ وے کہ اے وی جی سی میچ. انشاءاللہ. دوسرا کوئی اپنے خیالات اظہار کرے تو میرا سہیوگ رہے پاکستانی ٹیم انشاءاللہ جیت سی. ٹھیک ہے. دوسرا کو فرمائش ہو انشاءاللہ پاکستان ٹیم جیت سی. کیا رقم کرنا ہے لکشا تو کہ دیہڑی پڑھ میں 1500 مانا. اچھا نواز شریف دا دور ہی ہے تے عمران خان دا دور ہی ہے تے کو کہنا دور چنگا لگتا ہے؟ نواز شریف دا چنگا ہے. عمران خان دا چنگا ہے. تب بھی کھڑا تھے. فضول ہے. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ایک بار پلے نہ کریں. اچھا آج پاکستان آسٹریلیا دا میچ ہے جی سیمی فائنل T20. پہلے تو اے فرماؤ کہ میچ دے دے ہونے جی ہونی سٹیٹس سنا دے دے میچ دے جی یعنی کہ موبائل تھوڑے ہتے ہیں تے بنا دے. جی ٹھیک ہے ٹھیک یہ دیکھ گے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وطن تجھ سے ایک نیا ہے. تے آج سیمی فائنل دا میچ ہے جی انشاءاللہ. تے پاکستان جیت سی یا آسٹریلیا؟ پاکستان. وجہ وہ کیوں جیت سی؟ پچھلے میچ اللہ شکر ہے جیت دے آنے تے ہونی انشاءاللہ سیمی فائنل تا بالکل جیت سن. پور امید ہے جی پور امید ہے سن. جی پاکستان دی کیڑی شے زیادہ مضبوط ہے تو کیڑی شے پسند ہے؟ بیٹنگ پسند ہے فیلڈنگ پسند ہے یا بولنگ؟ میرے کو تری ہیں چیزاں پسند ہیں اس کی. تری ہے. جی
زبردست ہیں بیٹنگ بالنگ پرفارمنس یعنی کہ ہر طرح دی ٹھیک لینے پے جی بالکل زبردست تو پورے امید ہے کہ پاکستان جی سی انشاءاللہ اللہ دے حکم اچھا جی کوئی تو محنت کر کے آئے کھڑو تو آسٹریلیا والے کوئی تو پچھو سارے میچ جیت کے آئے کھڑو تو ہر کہیں کو اپنے ملک دا ہوندا ہے سب کو اپنے پاکستان دے پاکستان انشاءاللہ جیسی جی ہاں ٹھیک ہے جی کیا نام ہے جی محمد کاشف میری دکان ہے ایچ کے ٹیلر ماسٹر محمد کاشف جی ہاں اچھا ایچ کے ٹیلر ماسٹر میری دکان دا نام ہے درزیاں دا کام کرانا اچھا جی ہاں دکان ٹھیک چلتی پئی جی اللہ دے شکر ہے نو تک زبردست کدے تے دکان ہے جی ہاں نو تک دے دے پیپل دے چلے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ دے شکر ہے یہ ہے جی سارے نوتک دا بڑا ہی مہناز اور اچھی لکھائی کرنے والا پینٹر جن کا نام ہے محمد رفیق بھٹی محمد رفیق بھٹی یہ جی بہت ہی اچھی پینٹنگ کریں اے تسا میں تو دکھاواں انہاں تے بورڈ بنا پی ہاں تو یہ دکھانا پیا ہاں اچھا جی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دا ہے میچ T20 تے کون جیسی اللہ تعالیٰ پاکستان نو کامیابی دے اچھا جی ہاں انہاں کو نہ دے اللہ تعالیٰ پاکستان نو کامیابی دے سارا ملک ہے نا اچھا سانو اپنے ملک نال وفاداری کرنی چاہیے اچھا ہاں وہی تو محنت کر کے اگے آئے کھڑو تے سارا کو جیت کے آئے کھڑو مقدر دی بات ہے لیکن یہ اچھا دعا کرے سو کہ سارا ملک سارے نہ جیتے جیتے جی فائنل تک فائنل تک اچھا میچ سارا دے دا پہ جی ہاں سارے دے دے پہ السلام علیکم وعلیکم السلام حالت بے کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہو کل میں دوبارہ پوچھتا پیا اسے سو ٹھیک کھڑا ہے پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دا میچ انشاءاللہ پاکستان تے اچھی توقعات ہیں پاکستانی ٹیم تے پاکستان تے آسٹریلیا دا میچ T20 تے سیمی فائنل انشاءاللہ تے میں پوچھدا پیا میں بھئی خالد کے بھئی کون جیسی انشاءاللہ پاکستان جیتے پاکستان جیسی پاکستانی ٹیم پہ ہماری بہت امید وابستہ ہے اچھا انشاءاللہ وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ جیت کر فائنل میں پہنچیں گے اور فائنل ورلڈ کپ لے کر آئیں گے تے ان دی کیا وجہ کیوں جیسی بھئی وہ جڑے آسٹریلیا ٹیم آئی کھڑوتی ہے انشاءاللہ ہماری ٹیم محنت نہیں کریں دی بھئی وہ بھی محنت کر رہے ہیں ہمارے انشاءاللہ ٹیم ہے وہ بھی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے اور اچھی ٹیم پلاننگ ہے اچھا پلاننگ اچھی ہے پلاننگ اچھی ہے اچھا بابر اعظم جی ان کا بابر اعظم ہے ان کی پوری ٹیم مینجمنٹ ہے بہت اچھی ہے اچھا پاکستان کے دعاؤں کا اثر ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی خالد بھائی چھوٹے بڑے سب دعائیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا ہے اچھا انشاءاللہ مہربانی جی تھینک یو کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ دے شکر ہے بالکل اچھا کرکٹ دے میچ شروع ہیں T20 تک پتہ ہے ہی گل دا میں دے ہوں کون رہنا تھا اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا دا میچ ہے سیمی فائنل ہے تک کو پتہ ہے کون جیسے یہ دادا تک پتہ ہے پاکستان جی وجہ ہمت کوشش ہے کوشش ہاں کوشش کرے انشاءاللہ پاکستان جیتے کوشش کرے سی انشاءاللہ وہی تو کوشش کرے سے نہیں آسٹریلیا والے یہ بھی دعائیں نال ہوندی نا پاکستان دی اچھا انہاں دی دعائیں کونی نال نہیں انہاں کو عوام دعا وطن کرے پئی ہوسی ہر کو اپنا وطن پیارا ہوندا ہے نا وہ پاکستانی نا اچھا تے وہ جیت ویسے انشاءاللہ وہ ہر ویسے یار ویسے کیا وہ انہاں کو کھیڈن دا ڈر نہیں آندا انہاں انٹری فیس کونی دیتی سب کچھ دا ہوندا ہے پچھو میچ ہر کیا کھڑوتے ہیں ساجی ہر شے دا ہوندا ہے لیکن پاکستان دی بزرگ خواتین دے دعائیں نال ہوندی ہیں اچھا میں دعا کیتی ہے انشاءاللہ ضرور ہر نماز دعا کریں اچھا ضرور پاکستان کو فتح ہو انشاءاللہ فتح ہوگی ٹھیک ہے جی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے شکر اللہ دا ٹھیک طبیعت سے ٹھیک ہے ٹھیک اچھا آج پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا کا میچ ہے پتہ ہے کوئی گل ہے پتہ ہے دے دا شوق نہ اچھا سارے میرے دا بھی سارے میچ دے دا اچھا پاکستان دا آج سیمی فائنل T20 تے تسا اپنے خیالات اظہار کریں دے سو بھئی کون ہر سی تے کون جی سی ٹیم آتے اس ٹائم دوئیں اچھی آئیں ہاں
पाकिस्तान की भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है। हिम्मत दुए लेसन इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान दी होसी। अच्छा, इंशाल्लाह पता पाकिस्तान को मिलसे इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान को मिलसे। पाकिस्तान दे दुआयां एक की वजह मैं जाने को पूछा हुआ था पाकिस्तान जीती, पाकिस्तान क्यों जीती, उसकी वजह? एक तो मुसलमान मुल्क है। अच्छा, इंशाल्लाह वो पूरे दुनिया के मुसलमान दुआ करे से। अच्छा, ये दुआवां नाल वो कामयाब होते से। अच्छा, अपनी हिम्मत ही करे सी। अपनी हिम्मत ही करे सी, पहले भी हिम्मत की थी 5 मैचों दे विच, अच्छा, हुण भी हिम्मत करे सी, फाइनल दे विच भी हिम्मत करे सी। अच्छा, इंशाल्लाह फाइनली पाकिस्तान जीती। इंशाल्लाह। ठीक, क्या नाम है जी थोड़ा? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, क्या काम करें? फर्नीचर का। फर्नीचर। ठीक है जी मोहम्मद रमज़ान, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये की में कुछ ले पी? 23। अच्छा, तक पता है पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया का मैच है? मैं पूछता हूँ पाकिस्तान जीतती जाए ऑस्ट्रेलिया? कौन नहीं पता? पता कौन? दादा आज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अच्छा, पता है तो आपको? नहीं पता, सब तक पता कौन? अच्छा, ये वो मैं पूछता हुआ पाकिस्तान जीतती या ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान जीसी। वजह ही में जो पाकिस्तान 5 ते 12 को मनण वाले ना। अच्छा जी ता जीसी जी ते ओ क्यों ना जीसे? वो न जीते, वो तो कहना क्या को मने दे उसे। वो मने दे होसे न बालो जीते से नहीं, ये जीते से पाकिस्तान। अच्छा, हाँ तो पूरा आज़म ही वे इंशाल्लाह अल्लाह के पास खैर हो। अच्छा, हाँ ते पाकिस्तान की कैसे रिठी है? उन्हें बैटिंग मजबूत है, फील्डिंग मजबूत है। बस उन्होंने हर शय मजबूत है, काबू ही ईमान ते काबू ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल का मैच है, कौन जीती? पाकिस्तान जीती। वजह? पाकिस्तान जीती। पाकिस्तान टीम मजबूत टीम है। उन्होंने है लेकिन पाकिस्तान नहीं जीती। ज़्यादा मजबूत है? केरी शायद ज़्यादा मजबूत है? फील्डिंग बैटिंग सारी हर से मजबूत है। तू क्या करना चाह रहा है? पाकिस्तान की टीम बस जीत वैसी कि हर वैसी? जीत वैसे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, कितने स्कोर में जीती? ये नहीं पता। या कितने विकेट तो अंदाजा? पहले पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए थी या बैटिंग? मैं अगर मैच ठीक हो नहीं यार। कौन जीता? नहीं, बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करे यार बैटिंग, यानी कि फील्डिंग गुना करे। ठीक है मेहरबानी। क्या नाम है तेरा? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। ठीक है, जल्द अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कौन जीती? इंशाल्लाह पाकिस्तान। वजह? अल्लाह के हुक्म नाल पूरे मुल्क दियां कौम दियां लोगों दियां बुजुर्गों दियां दुआई नाल हैं। हाँ जीसी, उन्होंने मेहनत ना उन्होंने दुआई नाल ना उसे उन्होंने तो जरा कम है, हाँ। वो तो अपनी मेहनत करे सन, हाँ। लेकिन असल गल है ना, तकदीरें बदलती है दुआओं के असर से। अच्छा, मेहरबानी जी। मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है चाचा जी? ठीक ठाक। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया मैच है सेमीफाइनल, ते कौन जीती? असल है पाकिस्तान जीत वने। अच्छा, जीत वने या जीत वैसी? अल्लाह जो हुक्म जीती, अल्लाह जो हुक्म ना जीसी इंशाल्लाह। उनकी वजह? पाकिस्तान जीती इंशाल्लाह। उनकी वजह की है? नहीं, उनकी वजह तो कोई और से उनकी बैटिंग मजबूत है, पाकिस्तान उनकी हर शय मजबूत है, बॉलिंग मजबूत है, हर शय मजबूत है, केड़ी जो कमी है? फील्डिंग की मजबूत है। उन्होंने फील्डिंग मजबूत कोनी, वही तो पिछले मैच खेल के जीत के आया करे, उम्मीद हो ना हर बंदे को। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल पाकिस्तान जीतसी तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैच ले दियो पे सारी टीवी दे सारी रात दे दिया दे दे ना मजा आंदा बड़ा मजा। पिछले मैच सारे डिटी आवे नहीं कोई गुरा है मैं कोई गुरा है हवा ही रोक देना ना। ठीक है जी, मेहरबानी। मैं ताबेदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्लाह का ठीक हो? ठीक हो? ठीक है। अच्छा, आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया
T20 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕੌਣ जीत सी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत वजह अगे भी जीतता रहा तो इंशाल्लाह आज जीत सी नहीं वजह पिछले तो जीत गया खड़ो तेन जी इंशाल्लाह जीत सी आवाम दी दुआ पाकिस्तान दी टीम दे नाल है इंशाल्लाह जीत सी दुआवां दा असर है पिछले जितने यानी कि मैच जीते वो पाकिस्तान को पाकिस्तानियां दी दुआवां दा असर बिल्कुल इंशाल्लाह ये वजह उन्हां को तो आवाम दुआ करेंदी रहो बिल्कुल करेंदी लेकिन एक कलमा कोई ने ए ईमान दी ताकत है सारी दुआ तो उन्हां दुआ दा फर्क होंदा है फर्क है ना ये ज्यादा वही दा मो ये वजह में सवा एक दा टाइम दादी भाई केला दी भाई ना केला आगो गिनता पिछू ओ तय को पता कितना के देता है मैं चमले ना मार हाथ नाल वाला उन्नु दे पिछू पिया हां तो केला तो देओ मैं लो दर्जन के ना दे माल नहीं तय का एक केला दा गुजारा नहीं थी सारा पूरा टबोर है पूरे टबर को बीमारी है अच्छा और रात ना टीवी ते काशियासी सको हैं ये फोटो से सिक्की खने साकू टीवी ते नजर आसन हां इंशाल्लाह आसन पक्की गल है कि ना सोने यार घर सोने अगर सारा टेलीविजन पे फोटो ना आए तो बात तेरे नेट ना के करना चाहिए नहीं टेलीविजन तो ना आसे हाँ ये मेरा अपना YouTube चैनल है अच्छा मेरी टीवी दे एडी बड़ी स्क्रीन है तेरी यके विच की दिखना है ये एडी बड़ी स्क्रीन तो तेरा मुंह विच मसे आंदा पिए मेरा मुंह स्क्रीन किवें आसी आंदा नहीं पिए ओए इतना आंदा पिए स्क्रीन हां चाचा विच आया करे के हां नहीं YouTube चैनल है ना मेरा अपना बड़ा है वो तो सर्च करे से ना मुमताज शाम फोन दो ते जनाब ते सारा YouTube मुमताज शाम तेरा भैया मैं शाम आदा हो दे शाह मुमताज शाम ते मच्छी हराम है मुमताज शाम हां मच्छी डंबरे विच आवन ना आवाज तो मार दू जा होका तरे में किवें होका रे मच्छी को ये अगु ठीक कर मच्छी दरियाई मच्छी है कॉपीराइट देना अपने मुंह ना अपने मुंह क्या गया था नहीं खड़ा ये बस कॉपीराइट है बंद कर पता है मेरे को कॉपीराइट आवे सी ना ये बात उडू YouTube ते ना चाहे अच्छा आज पाकिस्तान जीत वैसे दुआ में करेंदे पे इंशाल्लाह ठीक है जी मेहरबानी थोड़ा जी हाथ हले सो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खैर है जी ठीक है जी ठीक है जी अल्लाह आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल का मैच बिल्कुल है पता है नहीं गल पाकिस्तान जीती या ऑस्ट्रेलिया देखो सारियां तो दुआवां इन पाकिस्तान नाल अच्छा ते वैसे देखे जेरा बंदा मेहनत करे सी वो जीती वैसी इंशाल्लाह मैच रात ही अच्छा थी है ते आज ही अच्छा हो सी सारियां तो नेक दुआवां इन पाकिस्तान जीत वने पाकिस्तान आगे दुआवां इंशाल्लाह ते पिछले मैच तो सारे जिते या मैं सारे मैच चंगे मैच थे बिल्कुल बेहतरीन मैच मजा आ गया अच्छा या और तो सारी आवाम लाई करो थे पाकिस्तान जीती इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीत तो मैं पूरी दफा बता भाई उनकी वजह क्या है क्यों जीती पाकिस्तान देखो पाकिस्तान इस एरिया से मेहनत खूब करना भी है और मेहनत का सिला उनको मिलता भी है इंशाल्लाह बेहतर वो इतना मेहनत करेंगे नहीं पे जरा क्रिकेट वो इतना काफी अर्से खेले वाले देखो जरा ज्यादा मेहनत करेंगे वो जीत वेंदे बाकी दुआवां सारी इंशाल्लाह पाकिस्तान दे उनको तो दुआवां हो सन नहीं उन्हां दी कौम दी लेकिन उन्हां दी दुआवां हो सन सारियां दुआवां असर ज्यादा शायद जी हाँ असा मुसलमान है माशाल्लाह जी ये वजह बिल्कुल ठीक है जी मेहरबानी शुक्रिया दादा जी सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल खैर मैच ले दियो ना हां क्रिकेट मैच ले दियो ना साडी टीवी को नहीं अच्छा साडी टीवी को अच्छा आज क्या गवाड़े छवाड़े तो चौक शौक थे थके टुटे होने घर में रोटी खाने से सुम दे अच्छा आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दा मैच क्रिकेट दा ठीक ते है सेमीफाइनल ते कौन जीती
अल्लाह साले पाकिस्तान को जीते वजह हैं वजह इंशाल्लाह पाकिस्तान दे नाल इंसानियत ने तमन्ना जितासी अल्लाह ताला पाकिस्तान को जितासी हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या नाम जी थोड़ा मैं हुसैन अली शाह ठीक है चाचा जी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र है तबीयत से ठीक है अल्लाह का हमद जी आज पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जी जी आज है सेमीफाइनल मैच जी जी T20 जी जी मैंने तेरे सुन मैच दे दूं जी जी कि कौन जीतसी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतसी वजह इंशाल्लाह जीतेगी वजह तो सी ना भाई उनकी वजह है जी सादा मुल्क है जी अच्छा सारी कौम है सबको सारियां हमदर्दियां मिलना क्योंकि साफ ज़ाहिर है जेड़ा इंसान घर दे विच रहिंदा है घर दी खैर मंगदा है गल बिल्कुल साको मुल्क नाल हमदर्दी है मुल्क दे हम तालदा इंशाल्लाह जीतेगी दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इंशाल्लाह नाल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इंशाल्लाह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ बिल्कुल इनसे हर बंदे दी दुआ होंदी है बात है वो दुआवां तो दुआवां टकरा सकते बाद में कहती दुआ बारिश सारे अंदर कलमा से इंशाल्लाह तो जीते आएगा असा मुसलमान है सादा ईमान है पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह जीते पाकिस्तान जैसे क्या नाम है जी तेरा मन्ना जी जामिन बलोच ठीक है जी जामिन बलोच मुमताज शाम पर शुक्रिया अदा करेंगे मेहरबानी मेहरबानी जी शुक्रिया